Evo numero je sa broj 1 con ovaj izbor Bistrovski Balkani, Nadrijan i Senovska. Jego aplauz Polake, ale też na aplauz do koordynała Leczien. Nadrija i Senovska i sila rješenja Verš. Mašala. I da se Začarovanje direktno Kumanovo, učitelji metro i 75 godini, normalno Zarkovi Štriketa. Broj 1, Adrijan i Senovka. Broj 2, Elma Ramadani, 17 godini, 178 cm visoka i doda. Veselo za vas specijalno. Melisa i Sinovska, 17 godini, idolka od Kumanovo, 173 cm visoka, a kako hobi, neka je šobi. Jego aplauz Mašala numero 3. Melisa i Sinovska, 17 godini, redem broj 3. Redem broj 4. Numero 6. Crvena varijanta, Sara Salić. Sara Salić, Dešo to već, a velometke Tari Srbija, Vranje, učitelji 169 cm, hobi, manekenstvo, znači broj 4. Sara Salić, Republika Srbija, Vranje. Ajde pozdravljaj Vranje. Jego aplauz do Vranje. Ale zastaje. Broj 5. Druga višna varijanta, Fikrija Jusufovska i Jusuf, 18 godini. Znači, Fikrija Jusuf, 18 godini, 168 cm visoka, a velometke Alcatraz šutorizani. A jego aplauz za Malečijane. Hektorovina je tajna, Lakorov hobi Dani Marjantova, pevačica! Tekine A mnogo ovdje Kingo, te hapštene, ne mi svoju džape Mišela. Broj 6, Kumrija Šaban, Dešenjaveš, a vel isto, a kada? Da rozkade. Broj 6, Kumrija Šaban, 19 godini, a pobilak je muzika, a Masavi na materijal. Znači da pozdravljena, ale Lisica, numero, Novatelak Mačurski. Šo? A tako redom, broj 7, Elita Zaidović, Alogetari, Južna Srbija, Vranje. Ale Vranje, ja pušno sam Vranje. Znači skoro podajem 4 Vranje. Elita Zaidović, Dešotoveć, 165 cm uči, Alogetari, Vranje, a pobilak je Lisu. Znači, Kingo frizerka Marin. Broj 8, Alogetari, Vranje. 7. Opa do 7. Kako je dokazal Kamilo Li varijanta, košo tekstilno, Alotaro Vranje, učitani 162 i sila dešeta već,Enzonaj Niko, i dobe Stepana Turvišević, broj 8. Znači da ravnanje sjame poviše kandidate. Okuso najva legeni, čine do kusu. Otano mister, mesu nisi. Idemo broj 8, znači, Mišovićka Vale, Mišovo malo, ako neši nekove bicikletra, a da broj 9, Sara Tekilova broj 9, Sara Tekilova, a da Katar, kada šuto, ovo nisali, broj 9, Sara Tekilova, Idemo Vila Palučinsko, numero 1. Teše Mjaveš, Silovči, 106, 167, Šlopirca, 107,
Giulii Gelatini. Aplauze Giulische! Probabilmente Unica unica che tot știe! Oblișo, Obi, Izerka, Izlanda Șocoveș, Scoșe, Cricantima, Cineșe, Cașeninau. Jaka Bus, Pasie Oniczaj! Roi, Eminente, Giulii, Amo Publika na Ciuneja! Aplauz! Bravo! Bravo! Probabilmente, Agalemo Leonardo, Agalemo Leonardo, Leone, Leonina, Lida, Izlanda Șocoveș. Zaci, numero de șururi, Avelina Hamza, Ateșe Taveș, 160 cm, Avelina Ciuca, Ainaci, Manier Gălău, Jensko Messi, Futbolerka, Ana Novața. Condiția svoju digrii. Aia că am văzut și numero de șururi? Acum de șutri? Ajmo, de șururi, najveći broj, Samira Hamza. Ajmo, numero de șururi. Ale tego ręka domina. Raz, lecze. Samira Hamza, Ateșe Taveș. Vjerujem 60, ali šutka, odmilake, neki da veo, auta ustavore, idemo prema Češake. Vreme, jedna domina. Raz, jadę kamerę, czas. Będzie zabija. Broj 14. Broj 14. Ili Gijasko, kako ćeš šta? Anche si sta di Borat, Salfiera, Marini, Deșeneaveș, Daridovana, Avela, 159 Santima Uci. A Homi? Isinila Homi. Homi Isinila. Obi che ci domina. Bueno, Salfiera, Marini, Roy, Generale, Alcana Coreno, numero de Supan. Numero de Supan. Ili čaka sila kako, je Šupanč. Jasmina Eni. Kochanie Ramos, znači Jasmina. Znači, Jasmina Eni, 20 godini, 106 metra, visoka, šutovi, hobi muzika. Allah ti dajma i žena da ni, kad arano mošero. Soci, obozne, numero Šupanč. Znači oblasne okolo drugo, okakudate, ili znači žinomotičaj, ne pozdravina. Stao do Šupanče kao pouze, čad je šunaku. Acum e ca atmosfera. Dedica. Coitadinho. Eu não sei se é sujo. A favor da menina, da composição.
Satorija, Njena, Svako, Katika, Kjete, Pored, Buketi, Lulja, Pored, Buketi, Pored, Porcija, a ne Porcija kao nagrada, da bude. Znači, gosta na blagodatnost sa kandidatkinje koje Šišo Buketi Guluđan. Evo da ti dobila ti prostanatite Buketi, blagodatnost. A nagrađa obratno, slavite djece na mene obratno. Oširi za ova godina kako pobednik vo Miss Šam, znači titulata Miss Šam. Najšarmantna. Dakle, vo ova godina odlučeno da ponese broj 10 Senana Šabanović. Aplauze se dole, Ante Ujru, Miss Znači, numero 10, najšarmantno čaje. Evo. Čestitki, bravo, bravo Senana, ona je proglašena za Miss Šan, novi izbor, a svega ideme po onoj redosled, kako vtora pridružnička ili vtora pratilja, kako sagate, to je broj od 15 Jasmina Emi. Aplauz, veća svirake, Dujko Pratilja. Da došuto rezani, Jasmina Emin, vtora pratilja. Letnata kja dodeli gradonačalnikov, gradski otatko, Kurta Duduškuco, bravo me tato, sa Jasmina Emin.